Muraho nshuti za Dusangire, mwibuke kujya kuri Dusangire muduwe igikumwe. Hamaze iminsi avugwa ku bigendana n'umubumbe w'isi wacu, bavuga yuko ko imbaraga zayo zazindi zikurura bita gravity zishobora kuba ziringaniye, zitagikurura cyane ikintu ku ruhande rumwe. Reka tugerageze n'uyu mweyo turebe. Murebe uwo mweyo turawushiraho hariya. Kubera ko izo mbaraga ziringaniye, urabona yuko ko itaguye. Nuko barimo kuvuga bagasobanura ko ariyo mpamvu. Urabona ukuntu uhagaze neza, kandi n'umweyo woroshye cyane wakagombye kwita wikubita hasi. Ariko baravuga yuko kubera imbaraga zirimo kugenda ziringaniye muri isi yacu, niyo mpamvu birimo kugenda bimeze gutyo. Ikibazo rero neki koko umweyo ni kubera ko isi yacu irimo imbaraga zazo ziringaniye, ariyo mpamvu birimo gutera uyu mweyo kutagwa. Twagerageje gushyira ku meza naho nuko byagenze, urabona ko wagumye uri kuri balance. Rero umuntu arimo kwibaza ikintu kimwe, koko ni isi yacu irimo gutera uyu munsi ibintu kutagwa nk'ukuntu byagwaga, cyane cyane tuhereye kuri uyu mweyo. Urabona ko ari umweyo ufite n'uturiya tuntu dukubura tutaringaniye, ariko wabashije guhagarara neza. Ubwo rero tubabyita ko ari iyo balance. Gerageza naho utubwire nimba koko bituruka kuri iyo isi, kuko twebwe tutabyemeza 100% n'ubushakashatsi twakoze ku ruhande rwacu. Mwibuke gukora subscribe kuri Dusangire, kandi mudukurikira ayandi amavideo meza, mukurikire mutubwire. Murakoze cyane, mugira amahoro.